Hello, say good morning. आशा परे सबजना डोले डोलाउनु गेली हप्तामा चाहिँ हाम्रा कथि यापन बाबा दाऊ हुनका के यापन कौन घरक सदस्य हुनका के कैसे कह के वे सिखले हलौं हसे याजु फेरि अपन बुबा बिदाऊ के यापन मामा के फुफू के कैसे कह वे याजु चाहिँ थिया सिखौँ जम्मा 6 को शब्द हतै गेली हप्ता पनि 6 को शब्द. Okay. Let's look at on my laptop screen. So एखन चाहिँ मोरो थिए चाहिँ मोर ल्यापटप स्क्रिन इभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हाम्रा 6 को शब्द थिए हालौँ सिक्ले. सो याजु पनि 6 को शब्द नै कभर करवा यी भिडियोमा. यापन बुबा के कैसे कहको त. सो चाइनिजमा यापन बुबा के चाहिँ ये कहसाइ. ऐसे ये मने यापन बुबा कहसाइ. ऐसे यापन बुदाऊ के चाहिँ नाइ नाइ मने बुदाऊ. ऐसे यापन काका के चाहिँ सुसु कहसाइ. यापन काका के चाहिँ सुसु. ऐसे यापन काकी के चाहिँ आई मने सुस आन्टी काकी. ऐसे यापन फुफू के चाहिँ कुकु कहसाइ. कुकु जी के क उच्चारण हसै चाइनिजमा. सो यापन फुफू के चाहिँ कुकु. अनि त्यसपछि यापन मामा के चाहिँ हाम्रो नेपालीमा मामा कसै ओकरा चाहिँ च्यौ कसै. च्यौ मने मामा. So last week I taught you about how to say father, mother, elder brother, younger brother, elder sister, and younger sister. 6 words in total. And today I'm also going to teach you 6 words like how to call your grandfather, grandmother, uncle, aunt, and father, sister, and mother, sister. So how to call your grandfather in Chinese. So if you want to say grandfather in Chinese, you have to say ye. It means grandfather. And to your grandmother, you can say nai. It means grandmother. And to your uncle, you can say shushu. And to your aunt or auntie, you can say ai. And to your father's sister, you can say kuku. Here G in Chinese it is pronounced as ke. So you can say kuku. It means father, sister. And to your mother's brother, if you want to call your mother's brother, you can say him Jojo. Fourth tone. Jojo. It means mother's brother. Okay, let's repeat again. एकचोटि आको चाहिँ रिपिट गरौँ लो. यापन बुबा के चाहिँ ये. अनि त्यसपछि यापन बुदाऊ के चाहिँ नाइ. अनि त्यसपछि यापन काका के चाहिँ सुसु. अनि त्यसपछि यापन काकी के चाहिँ आई. यापन फुफू के चाहिँ कुकु. अनि त्यसपछि यापन मामा के चाहिँ च्यौ. यी माने चाहिँ मामा. Okay, let's repeat after me. To your grandfather, ye. It means grandfather. And to your grandmother, nai. It means grandmother. And shushu. It means uncle. And ai. It means auntie or aunt. And kuku. It means father's sister. And jiao. It means mother's brother. Okay, I hope you guys are understand and today's lesson. And
If you haven't subscribed my YouTube channel, please do like and subscribe to my YouTube channel. And yeah, that's all for today. Please do like. Yes, and yeah, आजको लागि चाहिँ तुरे यदि कुनै मोर भिडियो मन पर्छ जाउँ लाइक एन्ड त्यसपछि मोर युट्युब सब्सक्राइब एन्ड कदेलबाट जाउँ सब्सक्राइब गरिदिएँ. ओके, द्याट्स अल फर टुडे. अब चाहिँ नेक्स्ट विक अर्को भिडियोमा भेटौँ. ओके, बाई बाई. थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियोज.